الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم كبيتي مي درستوغ فانسا ويسوانا درسني مدي هفتاغا بيان كفا ونفدان ميدولانو فشاني اسلام كمغا ركون توترين देवाना रुकुम कमगावा नमादा गुलुंगुरी बाय मसाता का गुलुंगुरी बाय फिदा औरता ही इस्लामी फिक़्वा फिक़्वा गुलुंगुरी बाय इस्तिलाह होता हो गवाह का नबे तखुम अलोना मिमाउदो का वहाँ का तकमुन दायरो एम फुरता मका अलोन में हादुमा हदांग बाटन भी कमकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलोन में खल्क़ को रब्बा गुना आदद नुकुरवे हा गिना गुना नेमतंग अलोन में नमरी देवफ अलोन में गे अमिल नफ्स गया अलोन में गे वशागम वा माहउद गया मी कायनात का लब्बाफा हुरिहा तकच्चे अलोगन में नटका खिदमत तेरे को रब्बा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही को रब्बा वे व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमुह तियबामिहुम एदुनुकुम मेचकुम तिमंग इलाहु तियबामिहुन्ना नियामत देवीम वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे नियामत गुना आदत कुरंग उलुनु कमुगा वीनमवेस तेबामिहुन ए नियामत आदत को हिमना नुलेवेनत इन्नल इंसान ला ज़लूमुन कफ़र इंसान की ज़लूम अमिल नफ्सन अनिया वेरी व कफ़र नियामत का शुक्र वेरी नुआमी है के अब तखुम मियाँ तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मियांगा फनी इंसानु न गिना गुना नियामत के देवी वहाँ का ए नियामत गुना आदद न कुरे वे हाँ गिना वहाँ का एवे शक्के नालोन मेंगे अमिल नफ्स बल्ला दिकम गनस अलोन मेंगे मी गुणवंतों के दुल्हे का मकीवस गुना आदद न कुरे वे हाँ अदे हग्गुए के मागो तो का शुक्र अदा कुरम में सालोन में नुकुड़े दिखे वाफदा गिना गुना मातिवेरी नियामत के कम है मुरी रुस अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलोन में न देवाफावा एम्मे मातिवेरी एम्मे बोडू नियामत की मैबेगम व इस्लाम दीनु गे हिदायत अलोन में न देखवा देवाफावा मी दीनु गे तेदु मगन अलोन में न मगु दक्कवाफावा एमे मालूम तखुं सुवर के वंता वेरिंग एबामिन सुवर के वद्दा हैं तो का एबामिन अल्लाह हमदु कुरमुंदने फदान एमिहुम बुनमुंदे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह अल्लाह हमदु हुट्टे निकमुगे मच्चंग अलमन्नंग हिदायत देख के विकमट्टका आदि अल्लाह तिमम्मेन्नंग हिदायत देख नुदेख के विकमुगा वानम तिमम्मेन्न मिनियामत्ता नुदी बुनिस्कन कशवाद अदे दबे तखुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलोन में देवा मिहुरिहा गिना गुना नियामत गुना आदद नु कुरवे हा गिना नियामत वे तेरे एम्मे बोडु नियामत की इस्लाम दीन हिदायत दक्कवा फहु अदे अल्लाह के हजरत का दीन की इस्लाम दीन इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अल्लाह के हजरत का दीन की इस्लाम दीन है इलाहु एहन एवस्तीन कबूल नु कुरब्बा अदी मीस्तकुं खादागे मुले दीन तक ये दीन नो इन अल्लाह ताला के जरूरत का दीन की हमें कने इस्लाम दीन अदे इस्लाम दीन अलोन में नियामत देवुंगे हिदायत दका फवुंगे ए नियामत का वूरे बोडु एगम बा नियामत इस्लाम दीन की मैंग अल्लाह फुरिया में बोलंबा कियमंगने हमें कने इलाह तिमागे मूनु कुरिमति कुरु अलोन में अमल तौगा अलोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फुरिया में कियमंगने ए इलाह फुरिया में कियमन तरीका अदा करूं ए इस्लाम दीन अबे तखुं अलोन मंगे मुळे दिरुल मंगे हयात की अलोन मंगे हुरिया अलो कमकी अदे अलोन मंगे दिरुमा मरुम की बस ए हुरिया कमे बने अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम कशवरों
timan kalege faanuge namada man Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuru korabane fadan kiyuma namada adi enun alukan tattaka adi diri huruma marugannuma mi huriya kame sonne Allah subhanahu wa ta'ala ilahun iblis pavre kun wafadan hemma lobeta khun islam dina ki dirulumuge huriya kamakavves shamil wegen badine alon menna nime dinuga alon men ge hayatuga kurimati wane ennea kantattakaka Allah subhanahu wa ta'ala alon men ulemvi heo magammagu dakwaf alon menge nafsa alon menge rabb tabaraka wa ta'ala ya demedu alon men amal tabatam digo alon menge member fan alon menge abi darinna medu amal tabatam digo alon men am dirulumga kura masakkataw ga alon men amal kuram vigota ekankamuga Allah subhanahu wa ta'ala ruhi wadegen bagoi ade lobete khun islam deenaki hama ekani alukamuge shi'arutan ada kollun ekanjannu islam deenaki hama ekani namada rodaya zakata hajjuma ni alukantatte ekanjannu islam deenaki hama ekani fardu alukantattan ada kollagen alon men dem miskitun nukumegen gossinama timamen hitur gotakan ulen alon menna fursat tibigem ba dinen nonwate gotakan no kan Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabani islam deenaki tima aqida ge gotun tima qabul kuram beenum ba baikan kan qabul ko tima hita nuwa not beenu nuwa kan du kolla bolala jaya furgastinuma oy dinen no mekan islam deenake nukiya islam deenaki hamekani rivati akhulaga rangalu adaptan ekanyennu nabeta akhun alon kurindenne fadan islam deenaki hamekani alon men akhiratattaka kura masakkatte ekanye visnu hemvima muslimegge duaayaki dunya akhiratuge hokan devu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar e alamenge ve rabb tabarak wa ta'ala alon menna dunya akhiratuge heokan devade akhiratuga naraka ga azabu muti korabande e alon menge du'a eki ehme ma lobata khun nidanne vi huriya kamake islam dinuge terengi mene kamka alukama muamalata muttamaga aman kan qaim kurma mi huriya kamega islam dinuge hukunta bani Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko deba islam deenaki ituga kandalanje aqidaya tima ada kuranje wajib taka ege terem ves fardu alukama sunnen alukantaka anakaya medu muamale kuranje gota demapiringe demeduga zawaji hayatuge guluma darin hiyogotuga bodu kuruma vyafarige muamale taka kurin denefada muttamoga amanna mankama sulha masalas kan gam kuruma mi huriya kamegge macha shamil wegen wadin islam deenaki ehme ma dobeta khun islami fiqhuga dirulumuge emmea kamaka guli lame fama ahkamta mani bayan kurava fiqhu begamba baat futtamakama fiqhu ki kobato badala iruga al fiqhu ki al fahm visnu nota dehavu lugawi maanaga mikalim Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ga istimal kurabafve elan wahi kurabani shoaib gefanu ke gaumuge mistakuna shoaib gefanu vidale basulu Allah subhanahu wa ta'ala alon menna angom wahi kurabani qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul ebamihim bunya e shuaib kada gefanu te kiya icha timamenna kare nuvisne nafqahu mitaga e kalime ki fiqhu negifa kalime hemvima fiqhu ki alona mitaga fiqhu kiya midakka waanke ki deenuge tafsili hukunta ege dalil takun denagatu migotum balayruga fiqhu behigende eta bayaka alon kurin ishare kurifadan eke alukamuge kankama gule figu ege terega najihun tahiruma hinagatuma tayammam kuruma namaduge teren fardu alukama adi sunnan namataka rodaya zakata hajja
adi enum wes alukamuge baatam nibaataka kiyani fiqhul ibadat kibefulon fiqhu foten naga balafinama mibabuttan anna fiqhu mikiyani fiqhul ibadat alukamuge fiqhu devana kamaki devana bayaki aili kankama gulun her fiqhu ege terega zamaji hayatu ke bævere ke ikhtiyar kurma kævinya gulun hore ahkam taka variya gulun hore hukum taka iddaya kharadu dinuma darin yogotu ka tarbiyatu kurma radaata waruta mudala adi minum ve sehnen ahkam tak mi baba fiqhu ke mi baba fiqhul usra aili fiqhu nota ahwalu shakhsiyya nandevigembe timmana bayaki mistakun de fardunge demeduga korave muamalata ka gulun uri fiqhu ege terega alon men aam dirulumuga kura muamale ganevikkum viyafari kuyad dinum rahunu kurun adi wakalat kurun adi minum wes muamalata ka gulun uri fiqhu ke mibaba kiyani fiqhul muamalat hame fadan hatare adul insaf qaim kuruma aniya verika nattaluma hukum ta qaim kuruma hakima ge wajib ta ka gulun uri fiqhu islami shariat ka rabbani tafsir ko bayan kore mibaba ahkam as-sultaniyya nota as-siyasatu ash-shar'iyya nandevigembe fahe uqubata gulun uri fiqhu mujrimunge ahkam taka adi emihunna denje adabu taka amanamankan qaim kuruma haddu taka qisasa mibabuge magatan nangane munu fiqhu mibaba kiyani fiqhul jinayat nota al uqubat obe takun hama kurukom midannawali fiqhu fotegga babuta tartib kuregen danagu alukama gulun huri fiqhu aili muamalat taka gulun huri fiqhu dede fardunge meduga kurave tasarrufat taka gulun huri fiqhu verikama veriyage wajib taka gulun huri siyasata gulun huri fiqhu adi adul insafa amanna mankan gam kurma gulun huri fiqhu emima kurugotaka fiqhu ke babta dannawali mes alon mennange bengi gende Allah subhanahu wa ta'ala ke medina ki diriulumuge huriha kamaka shamil wegen badineka nobe takhum fiqhu ge ahkam tan ungenem feshunge kuriga fiqhu ha gulun huri bay istilah tan alwandu dannawala midenne fada mi bayin istilah ta adi minunas mige bay kalimata bay manatan ebore kamaku alon mi amaz kurani muslimaka viti engul lazim kantattan ebore fiqhu ge terembes komme mihaki faqih kan nota fiqhu ilmeri ekama kan nuje ekamak timam mennaki muslimun na viti aqida ge tereng engenje kankama alukam ge tereng engenje kankama adi tima kura muamalat utere engenje kankan ebore faisa horejjanama egen zakat ada kurumattaka fiqhu zakat alon men engenje embima mitaga mi dannawalani fiqhu ge bay muhimmu ege maana alon men komme engenje kalimata utere bay kalimata eke em furtama kamaka al fardu alon men diveba meke ni fardu alokame ei shariatu ka jazim amurakun khandeligen ekan kuruman amuru kuravma ekan kurumun sawab libe adi nukol dukolum azam libe ne kan angawa fawa kanka mige misalaki islam denuga rukunta utaren fardu alukan namada rodya zakata adi kuladana wegen mami umru mefar hajjuma mi atas fardu kanka fardu ke babu ke baade wajibe kiye bayis wajiba ki fiqhu verenge terega anna kuda tafate wajiba ki vesama farda ke fadan hama ege maanaga ekame ekam tafate alonu dannawal dena isalaka badama henga alonu me adwani shafi'i madhhab ge waaga shafi'i madhhab ga farda wajiba fiqhu ke terega tafatu fenegende ba hajju ge alukamuga shafi madhhab ga hajj ke alukamuga wajibe bunevani ei ekame nukure vijjanama ekame faitu vejjanama hajj
hajju faitu nuwe ena hajju furiyama kore vidana kankan fidiye digen ekan timen ada nukure viddu ena en ekama ena en nudevunu kamuga evena mes misalaka miqatun ihram banun nuata jamratakan hilawukun bifada kamen ena aya faitu vies fidiye digen hajju ge alukan furiyama kore vidana namas shafi madhhabu ka hajju ge fardu take kiyani ekame faitu wejjana mena den e hajju ge alukan furiyama nukure ven fidiye dinaswes ege misalaki arafatu ga hurun miyakan hajju ge alukaman ene devunal laskamun arafatan ene kan hajju ma ge novana duhu nudevunu ene hisaba devunuru ge edu ge erosijje ehem bima arafatu ga hurum enayan alukan ada nukure vijjanama fidiye digen ene ge hajju ene kan nudiben ehem bima alun midannawadi kuda kuda misade mi farda wajiba tafat kurumga shafi madhabga puri bay namuna misal ekamaku bay hem mazhab toga farda wajib tafat kura farda ki kandeligen shar'i basfulakun angava amru kura ka huri kankame wajiba ki enum veggotun e bay nabiya sallallahu alaihi wasallam de sunnatun adi alon menna nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hayatun ege kankame komme kuran je kankan gotuga komme kas farda wajiba mi ekache ei kurumun thawab libe nuko duko lafina me kamakun azab libe kankama ki fardu nuata wajib kanka den moti fardu behigem be debe kalonwe aduwa me waka ei al fard al aini nuata ainiya fardu ainiya farda mikeni komme miha ka komme shakhsa ka baligh we buddhi salamatu muri komme muslime ga maccan ena ada kurum fardu wagem wa alukan ena ge kiban ehme ke kan ada nukodde ena kankan ena duniya ge huriya hendaku ege terega fardu namada fardu rodaya hajju e kuladana wagem wa miha fardu hajju ada kuruma mikan kamaki ainiya fardu miya ka ena ge badulga ekankan kogge misalaka timanna ge badulga miya ku dariya ku namade koggene namadu aday nuwana ena duniya ga nedduhe ga nuniyamu ena ga badal ena ga duwe fawa rodata kabves fidiya ves deve kanne komme miya ga macca wajib wegen ba alokan kamaki ainiya fardu den oti al fard al kifai kifayatu ge fardu ei mujtamaage muslimunge teren kommes ebbayaku ekankan ada kurumu emmenge kiban ekankan fudigen da kankan ehenas ekan emmemme ada nuko dukolla fika gastuka dukolla finama muli mujtamaage emmen faaferi wane kamuga eka maneki kommes ebbayaku kurumu ehen emmenge kiban ege wajibukan kendigen da kankama mikeni kifayatuge farda ege emme rangolo misalaki diritibinge macca wajib wegen baaka me fardu wegen baaka me kifayatu ge fardu me maru mayitage hinevuma ka ane kashukama ke mege kantaka waludum ge kanka muttamoge kommes ebbayaku ekan koffina mayenage kashukama ke mege kankan ko enage macca krishnamadu ko waludum ge muttamoge kommes ebbayaku e wajib ada koffina mayen emmege kiban ekan kendigende ei kifayatu ge fardaki den alon badalani ar rukun alon warag ginange wakiyam rukune adi andun namadu ge waaka dakkana alon warag ginan aduwa meba namadu ge rukun to ge wa alon men emme ginan sual kurave sual me kushsajida jahani kihinetto tafsil ko kiya di badar kushsajida jahan alon men daskura kam gavi names namadu ge rukuna namaduge sunnettaka wajibtaka tafatuko das ungani das kuranjeba ei eki halatuga kursajita jang tema kuranje kanta tafatu gindat rukune faitu ejnama ena e rukun ganesa kursajita janje wajibe faitu ejnama ena kursajita jehu muhamme kane fudigenda emme madobeta kun rukuna ki koba rukuna ki
e amalekge terega himene e anula ekame furiyama nuwane kanka misalaka namaduge rukun talon demme ifada komme rak'ategga fatiha sure kiyevu komme rak'ategga ruku kuruma de sajida kurum mi namaduge rukunta ehem bima miyaka oligen nota danetigen emme sajide jehifa wana mayoti rukun enage rak'atun gellifa ena jehene alun rak'an ada kura ehem bima ei amaluge tereng himene e amala nuda kam furiyama nuwa komme kamaki rukune rukun ei kobakam alon mena visnigen dana den asharutu ei kobakam alon mena ngengumu warak ginen alon men kiyamu sharutu ge waga namadu sahum ge sharuta misalaka sharuta ki e alukam ge terega nuhimene ekamake alukam furiyama kurumattaka kommen kuranje kanka misalaka namadan hutti unna miya allah akbar kiya hasham banna hisabum ena namadu feshuni ekam namadu ge terega ena kuran nuje ekamuke namadu sahawani ekankama lagin mi sharuta furiyama vegen ege terega wudu kuru misalaka ena wudu kurani ke allah akbar ke hasham banuma foge nu ema namadu ge rukun taka wajib ta tere namadu ke tere nuhimene ekam namadu furiyama kuru mattaka kurunje kame qibla kurimati du wagutu wanu hashiganda feran najiyum toyru kurun mi namadu sahawum ge sharutta ema loveta akon alona baragina abakiyam rukun sharut rukuna ki alokam ge terega himene e anuda alokam furiyama nuwane kanka sharuta ki alokam ge kurin alokam ge teren nuhimene kahama ya anuda ekam furiyama nuwane kanka den alon badalani al mandub ki ekam kurumun samabu libe nuko dukollumun azabu nudibe kanka mige misalaki sunnen namaduta namadu giswauge kurve sunnetaka vituriya duha namada mifada komme sunnen namadaki eyena kurumun sawabu libe adi kurum moluituru ekama nuko dukolum azabu nudibe kanka ei fardu alukam ekka muga nuwati ehem bima manduba devigem anen namaki sunne nuwata mustahab nuwata tatawwa nuwata nafl bay fatwa de banan fenimana naflu namade ki adus ege mane ki ei wajib nuwata fardu alukam nune ekamoke ekan kurumun sawab libe nuko dukolum adab nulibe kankam nobiyata khum sunnen alukam kamaki ekan kurum mustahab ge mane kise ei allah subhanahu wa taala alon men kuttan kurwa ade ilah gazurtuga ilah lobe wadigemba ade alon men ilah ge lobe hasil wa kanka dengoti mubah kanka maki ekame kurumun sawab libe ekame kurumun enage hiyoniyata kuga kofina ma sawab libe rangalu kanka ekame kuruma nukurun hamama kanka mige misalaki allah subhanahu wa taala كيرت قرآن غانغاني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نماذ نمجنا مي آية بامداني هكرو نماذا بدين هكرو نماذ نمجنا متيباميهم بمتي كفتوري غنا رهنگا بينگا بولش ادي الله تعالى کے فضل وانت ورکم انگدش بھائی تيبامين ديري علوم مسك كوراش اهمي ما دوبتاكم امبيدارين kaabo takati hota den beenwa me jenama wazifa ngada kuranje hembima enage haajen enage beenu jeefa hori warakun ene kankan kuramundan kommen fudim terikan lifa wa miya ko wazifa nugossa surada hembima ei mubah kankan kurun hudda wegemma ena beenu vejenama kuran nota ena beenu vejenama nuko duko levene kankan nige terega misalaka balama hinga दिमाग हर्षगंड राहत दिनम गे तुम फेंबरादु निदुम फदकंका मिकंकम की एना अल्लाह कियमंगा तुमा आलुकम वागे लिबुंग एदि कुराकम गावना मैंने दरमे सवाब लिबे कंकम बादल वगंदा देंगोती अल हराम कंका
ei jazim amurakum kandeligamba amurakum nukuruma angawafawa adi ekankan koffinama faafa veriwane ekankan nige etam bawaru misalen geben Allah subhanahu wa ta'ala Quran ga wahi korone wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq Allah subhanahu wa ta'ala hurmat ter kurafa nafsen haqqaka lage menwi numarash em bima evs furane haqqaka nuda merumaki haram begen bakam ame fada mistakunge muda eppe ko aneppe ka haggen neti negumaki haram begen bakam Allah subhanahu wa ta'ala wahi koravane wala taakulu amwalakum bainakum bil batil tiyabamiyunge meduga tiyabamiyunge mudatan ebbe ko aneppe ka batilu gotuga hagguegen nuwa gotuga ka nuleshe naga nuwa dash dengoti makruh kanka al makruh ki ekan nukuru molutura gamba kanka ekamaku ekan kurias faafa veri nuwa kanka embi ma makruh kanka maki ekama duruve nukuru molutura gamba kanka lovete akun makruh fiqhul veri makruh kanka debeka basawa ekateren ebbeki makruh tahrim wa makruh tanzih makruh tahrimaki ega dive bawm bunanama haram darajan ekantatadda makruh kanka makruh tanzihaki kuruman nuruheve makruh kanka ekamaku haram daraja kanka nuda kanka komme kasloveta akun gina figuhelenga arihuga makruh tahrimaki nota haram ge daraja da makruh kanka maki haram ge tere himene kanka den kivento ya makruh me keni ei shar'i bay nafsu tawga ei makruh nota ruhevigen nuwa kanka me efadan warid efa wati ege misalaki man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fave inna Allah harrama alaykum Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamiyunge mecha haram qurba fave uququl ummahat tiyabamiyunge manna nukiya manteri aniya verimu wa wa'dal banat adi angen darin diri hutta waludum mi jahiliya zamanu gamugen diya kame wa mana'al wahat adi wajib tan ada kuruma manave gatuma wa kariha lakum ekkala kalima kariha adi nurussavate tiyabami hunna qila wa qala bunye kiyamun hinguma wa kathratu suwalu gina kuruma wa idaatul mal muda bekar gotuga nagala heda kuruma ehmbima mi hadisul gabad haram kuravye ke bekanka adi makruh vegen venota ruhevigen nuwe bayan kurava bekanka makruh tanzih nota haram ge daraja nuda makruh kanka ma kalonu menge dumacha mikiya makruh kanka ege terega himenani man nabiy sallallahu alaihi wasallam ekanka nukurma amru kurava fawa ekam bayan halat tawga ekalege fan ekanka kuravani ko asa bekaluna fenwadan fawa kanka misalaka fembo kambaruga fen hamuga tunjagen kolang hure femboy mani nahi kuravva babetakum alonmanna mizamanuga mi fembo fulita ki etere fenna fulitakam ganas fembon hadafuna han kambaraki janavaru hamun fahagen hadafa onna ichikamuga wanama ege tere vade onna suippe hfs mufennana ege tunjahan bokamuga wanama ehme tunjahan boin nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kuravva ekamaku bayin halat tawga nabiy sallallahu alaihi wasallam ek fen hamuga anota fen kambaruga tunjessawage hippe vikam sabitu ehmbima ei dimalan haram kamenno ekam makruha vegen bakam ei nahi kuravva fawa ekam bayin halat tawga nabiy sallallahu alaihi wasallam kuravva fawa kankamaki ei alonu me mikiya makruha kankamaki hawa miya ko den anakka salon danwane al ada'u mi arabi kalime alon mage divi bos mikani hawa mikalima divi ko lafa ada kurumaki ei shari'atu ga ekamak kandelifawa wagutuge terega ekame kuruma mikene ada kurume ekam faaytu egen diumuge kurum nige emme rangalu namuna eki misalaki namaduta waki wagutagge terega ada kuruma miwani angawafa
එහෙම් වීම ඒ වගුතු ෆායතුම්ගේ කුරින් කුරුම මිකියනි අදා කුරුමේ රමදාන් මාගේ රෝද හිෆුම මියති රමදාන් මාගේ දොස්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලන්න ෆර්දු කුරද්දාෆා එහෙම රමදාන් මාගේ දොස්තෝගේ රොත් හිෆුම කී අදා කුරු රමදාන් මාගේ තෙරේගා බලිහාලුගා මා මීහායා දතුරෙග්ගා මා මීහායා ඒ රෝදත දූ කුරුම ෆෞගා قضاء كرمك هدى وندفف එහෙම දැන් ඔය කලිමකි قضاء كرمකි شرعුග ඒ අලුකන් අදා කුරුමන් ඔය වගුතුම් බේරුග ඒ අලුකන් කුරුමුන් ඒ මිකෙනි قضاء كرم එහෙම වීම රමදාන් මවගේ රෝදත රමදාන් මස් නූන් එහෙන් දුවස්වරෙග්ග ඉෆා ෆුරියම කුරානම ඒ قضاء كرم අදා කුරන් එංගෙවි වගුතු ෆායිතවගෙන් දියුම ෆහුගාවස් බලිහාලුගා වා මීහායා දතුරු වෙරියායෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ ලුයි දෙවවා එහෙම ඉලාම් වහී කරබනි ෆයිද්දතුම් මින් අයියාමින් උඛර් එහෙන් දුවස්තේග ඒ ගල්දුන රෝදතවගේ අදදු ඉෆාෆුරම් කුරාෂ එහෙම වීම ඒ රෝද قضا කුරුමේ මිකියනේ ඔබතකුම් කුරියන් ඔය ෆිලාවලුගා අලනු නමාදා ගුළුමුරි ෆිගුගේ බාබුම් ෆෂානා එකමකෝ එයාකෝ දන්නවාදම් බෙන්නන ඉස්ලාමී ෆිගුහකි වරම් මතිවරි ખાસ සිෆතක ලිබිගෙන් බා එච්ච ඒ ඉස්ලාමී ෆිගුගේ මස්තරකි යගේ අසාසකි ඉලාහි වහී කුර්ආන සුන්නතුගේ මච්ච බිනාය ෆවායිච ෆිගුහකි කුර්ආන සුන්නත දන්න බේකලුගේ අයි ජුමාවකි ඒ ඉත්තිෆාක් වෙගෙන් බා මස්තරත ඒ හුරිහා ඉන්දරින් ඒගේ මච්ච ඛිලාෆ නැති بس لبا مصدر فهم بما اسلام دينك حكمتك الهي حكمتك الله سبحانه وتعالى بابال بحكمتك ميهك دينك ميونك من حرام ميونك من واجب كن بك نبونه انا املين هتلفن انا املين كم بينويتي هوا نفسك دونتك فقه انغني دسكر مهم بني مسببتك لبتكم اسلام دين එමෙ බොඩ බාරවලා එකමකි රිවත අඛලාම් ඉස්ලාමී ෆිගුගේ අනේ ખાસකමකි ෆිගුහකි රිවත අඛලාග ඉස්ලාමී හුරියා අහකාම් තකි රිවත අඛලාග ගුලි ලාමේ ෆවා හුකුම් තක එහෙම වීම ෆිගුගේ බයි බාතෝගේ තරේගා අල් ආදාබ් වල් අඛලාග හිමනගෙන් දශරුයි ආදාබ් තක අඛලාග ඉල්මරි මනි බයාන් කරවෆ අදි හැම ෆදාන් ඉස්ලාමී ෆිගු අකි दुनिया अदि आखिरता गुलिफा वाइचे एं हुरिया वदोई फलसफा एक गावस एकमेगे जजा लिबुनु बयक लिबि नुलिबुनु बयक फिलागेन दियुमंग एमियों गबूल करने हमें कने मिदुनी नाम स्लोवे तखुम इस्लामी शरीयत के हुकुम ते की मी दुनिया का एक हक जजा नुलिबि दियकम गावी नाम विस आखिरत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरफुलमती का ಹುಟ್ಟಿ ತಿಬೇದು ಹುರಿಯಾ ಎಮ್ಮನೆಗೆ ಹಗ್ಗು ಜಜಾ ಫುರಿಯಾ ಮೇ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ್ එහෙම වීම ශරීයතුගේ ಹುಕುಂ ත බිනා ෆනි දුනියවි අදි උඛරවි හයාතුගේ අහ්කාම් තක ගුලේ ගොතෝ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මේ ෆිදාවලුගේ දෙන්වෙ බයකොම් යන් හෆ්තාගා බද්දල් කොල්ලුම් ගම්මෙදුගා වකවේදම් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි وبركاته